Nirmalagan yam kanas jalan kon tilyang ka Ruachni ka Nuer online TV. Ke jan gwas medera nirmala. An ler bukon linga ler mashala rewi ka South Sudan. Dr. Riek macha Durgon jan dan bana linken yam. Mi jira ma jidi kan konore ler titi gor jan en go jendir jan yak nasin ko kien. An ler bi linga ler mede chop loy na to go aka do badan shanun ka ja. Bana shure ler ka mandan en bana ling. Shala din na gwasame shala no Dr. Riek machar shala no shikum South Sudan der midi chajalat ko kan South Sudan gor ngot tin yen Sudan roda keke ko South Sudan jena ka Sudan lada raja mo gwas dule jingoni ti netin content chaka ngot ketin yan ko ngot charaja me chajalada no nena Jalar no michi South Sudan chikan ngot ten konde la ngot Sudan michi kan kalaslet ajenti dialan tama de karung de ka go kon South Sudan berar ka Sudan Dr. Riek machaten ajeni de gorni Sharia law ke Islamic law ngot Islamic tin yan ke Sudan ajeni mi shakalaslet rewe ka South Sudan de ka South Sudan lokalong ko en South Sudan berar ka Sudan ke kuja mo kan South Sudan kan ngot to kan ka gor Dr. Riek machar jeni kan ngot Sudan chana kalat ke kon ka lokal lena dian gwase dan lat ka kare wi ka Sudan ke kuja mo mi chana gor ka kan kon ben chak ne tijidine kan ngot Sudan de kon lok ke Sharia law dungno kon ben chak ne ngot kon tijidine ajen me yerwe dan kajak ngwane ko bika jen shaka leslet Cheta man South Sudan take a lat ka nungot kiemal yena lingano a permanent constitution ka ngot mi jidit mu kwala draft neja ko be South Sudan baroda yen ko kan South Sudan kan ngot Sudan kan ka gor Dr. Riek machar ne ajane chikon dur mi dit chikon lat kon je South Sudan ke chukuma te wer chajalat dung me chana chukani kan ngodo ti de kon kulu be gerta ndien ajane entama de duere we ka South Sudan de ka kwa Che Dr. Riek machar jalar nene jingoni joga no nene de yen gwich ka ngotten yan ka wi dangraw te dire we ka South Sudan te ka wi dangraw te dire we ka South Sudan te ka ngodan tama te yen kana rodian ko bi jidweri bika kware we dien chala do nene ala warap state kan leg state shala do kan te kan ka ngot ka kwinenten kon tinakana netin kon tin kap ka menpin netin kon tin chol ka ne kien dong charan chi mor cha mo keriek bran chi mor mo bijo shol tikan ka ngot kaneten kon tin kwal ka hok tikan ka ngot kaneten kon tin nakana lora bang kane de to langor dan chi kane yat pin ka kan wi dangra oti ala warab state kan leg state ajeno mishra nak bajinak ngodo mo mit tin ka ke Dr. Riek machar tenyene ajana shwi daro oti ala warab state kan leg state shika wonyam rai we ka South Sudan ngai kan mandan en gor South Sudan kon South Sudan che te jidwira tungwan criminal lat ke jek ke kujamo South Sudan che gorongot tin kon te yen Sudan ro da ke ko de jeng de ka kwa en gwasa mi shala nene mi chana ngot to chana ka gor kan ngot kon te re which leg state kana warab state de South Sudan dara gwa Dr. Riek machar jenene warab state kana leg state kan witin tan yamantama titta ka ngot go tin de ngot ken de ka gor akuma South Sudan ko bitare kana lianda entre wika South Sudan baroda kapchong ki biteren dan le ro wika South Sudan betel ka batidial tin kontin yon kanara wika South Sudan ba ka kapchong chit ko ngai kono na kana lora no kap ka men pin ka kwel ka hok adene kende dialati de ka tok me tena ka ngon mishit keno no ba gwanjur ka baje kam dere ke baje chol der dan chalat si Dr. Riek machar ten raj ma chaje kwen gwadul ka mitekatin rewe ka South Sudan kola nung ne je yakko biajeling lere rewde gwasame rewe ka South Sudan ala Chief Justice Chan Rech Madut Ramadan en te dole lok ni ke lok tin kon lok rewe ka South Sudan te ke pinde ajene nene ajene ba dul luog ni kia court ni tungwan ajana ba ka lebre we ka South Sudan ke state
kesteni ajene ba court ki gwadluong ne ba ka lep ka kwine ne tin te ka refugee camp ko refugee camp te ka rik ngwan lat ko rudien tin ngai kone South Sudan te ka refugee camp la DP camp wa da dan te South Sudan te kitin kalat ka duer te ngwan lat ka kitin nang na ratin kalat ka duer ti che duer kon lat ke ni tin kontin rar la da kitin jene ka ne toren de rai camp ka gor kan court ki duel me ba loken ba ka lokatin eno chara mo che je kwen no South Sudan goro gwalluok ne tungwan chiala di nene chiala no re we ka South Sudan ping nen tin chi thok ka luok ki judges a jene ka kurdang ro a wepin akene den kontin dire kuma ka South Sudan tilat ka luok antama ne ti kudang ro akene den kontin tilat ka luok re we ka South Sudan a jene ne ti chikarong ne ti kwi ke long antama re we ka South Sudan ko gone no bukume bangwan bagamala lere ka pet jene gone ne ti shop ka kor de mane ti kudang raw de kula kudyok ko de luk de shamala tega anta me jani misha luk cha lo ko je ba gwam medit be janang ka sha luk mo cha je bilat bna bu ke jen du do me de kon ka kon to wan ki duel lok ne to ngare wi ko South Sudan de ti dial de ga jaga ja thak de lok de ken mala thuk chela do ba mobile court ni ba kelep ala mo ke kon ki du lok ne to wan re we ka South Sudan ko ba de dueri ba ga shamala lokotin tiak chelat gwas menene jenetele ne ti shamet kap nial ko re we ka South Sudan chin kone mi South Sudan che jiak ajene jen tele promotion me shamalat kanetin kon tin chitok ke judge kini de kon ni tok ka kilwog ni kan ke met jako dong de ne ti kudang rotin kon tin won de we ka merep ka ajene nene re we ka South Sudan ci judges ni ti shop ke kudang diech ala ji luong de to ko lok to kudang diech shi kana apply ki shi karo de lar no de kan ne de na lugre we ka South Sudan dung do kan ka laslet ko economic diega ki tele yo de shariale ka state ki kuma South Sudan chela do ne na jenen kan kon go ne ni shop ko kor tama ti de manei ti shop kudang raw de luok de ko kula tiaki de kan malatuk jaraja mo cheja kwen dio da gwasa me ban recommend an show de lare which ka Kosh County rai ka Kosh County ka South Sudan cha nero cha connectin gwas mi cha traditional party ki ngar mangar kare which ka Kosh County cha je latin an gwas mo cha nero cha connectin kare ngar kana mo ka cha nero ni re ngar na mo ba tigay ke en wo kenetin kono nakanera woto chwaka ke bukume lokatit ko kume tama chaka yen kali adana chitore wi ka Kosh County ngwandien gwasame shalad nene shalad no ba kwen gware ki nyire ki tuorten konto ngurun ken kweka rewi ka South Sudan shalad no de japal antama rewi ka South Sudan awa kwen ka gwar nyal akan run wal badak akan ka shop shalad wo no mo shimo gwa ko de ja kap chong cha ja kam nial anetin kon tin la jiluong ni kinetin kon ngor ko tin gor ko ngot ko kende chi chi shang da go en go de gwar nyal matot de ja kwen angoda ka kwa shukum South Sudan ci karoy mo ci kanalat kwal kwini je en wo ene bi kana lasledo ko mi wa gwe kinetin kon tin kwan ka gwada tiene ke diene ba ti ci dit shi mo ga de tiene wana me dor mo goran tama en wo cha gwar nyal matot cha je bi chaje be kwen ngode ka kwa cha roje mo shajalat na me emede konaling leren jagwas me shan roch ka kwi gambella re wi ka gambella ki ethiopia shala do ne re wi ka gambella shimrai kon tam wa jibar shikan jok shikan nak re kan shal ka abol kwala gujendo jong ma shaja nak nyuta je gwana wote korteten kune ti ngwan kugla dwal tam rewech ka gambella lat ka jengo yene ti ko lan were dien jalunde yene to ko do badanen cha jogo mo cha je ka je wa jog na kana karun wangdan rewech ka gambella kula la abol ano cha gujeno na mo mijia ke nyun mijia ka story bar wa gu jengo be ka naat be kan kanak ngai kono no gambella nwere gambella tegere ka medita long ko kan dwal kan ka barni shang nak bar ka katalmlat kan ka katalmlat nwere ja kateken ka gat tire kuma ka namo agenda na to kontama ando anwari katiet ko ka gambella ka inshallah do bar agenda ande ko ni jen gwas me mi jiram jidit e jogo ko subscribe ka Nuer Online TV channel ko bi rantin kon tin ba non ka gwas me be kan famala shukji
biya ni hunto ko ken biya len link ka core news kana me mi che togan biya te gamal ban je kam do dien bye bye